Aumagaritio ni gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B na makiria ma ambunge 10 mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ambĩkĩte kambĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kapseret kũrĩa humbĩte riri igongona rĩa kũheana basarĩ ya NGCDF ya gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩrĩa kĩrũgamĩrĩirwo nĩ Oscar Sudi 62.5. Ndĩndĩ ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbanjeti mbunge-inĩ ya bũrũri augĩte atĩ nĩ ũndũ wa ũtaũku ũrĩa thirikari ya President William Ruto ĩnaguo igũrũ rĩa bata wa gĩthomo, gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene kĩa mbanjeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi tririoni 4.1 kĩrongoreirio harĩ gũtirĩrĩra marũngo mothe ma rũhonge rũrũ rwa bata. Wakati tulianzisha maneno ya basari tulikuwa tunapata milioni 30, tukafika milioni 40. Saa hii tuko milioni 60. Wale wanafunzi tunasomesha saa hii kwa basari peke yake ni milioni 520. Nilisema kama wewe ni wa day school tunakupatia shilingi 10,000. Yaani hiyo ni maximum. Tumeanzisha mashule kama 4 yenye tunasomesha wanafunzi free. Kusema hana pesa sitafukuzwa mara mingi. Hiyo story yote na mingi najaribu kuambia hawa wanafunzi na hawa wazazi wako hapa. Ile shida unapitia kama mzazi ukifunza ama ukilipia mwana wako school fees. Wazazi wetu walipitia hapo. Lakini nataka mjue hivi kama wazazi na wanafunzi wakisikia ya kwamba hauna pesa, ya kwamba unasomeshwa na basari, ya kwamba wewe hata unafanyiaga watu vibarua upate pesa ya kupea mtoto wako pocket money. Hiyo Mungu haangalii akibariki huyu mtoto wako. Huyu mtoto wako kama alikuwa kuwe dokta na ameitwa shule ya juu na haukuweza kumpeleka kwenye ameenda, ndio mtu atambariki na akuwe daktari. Arĩ Uasin Gishu, ĩmwe ya kaunti iria cituranagĩrwo hamwe na iria ingĩ cihũnagia bũrũri, Ndĩndĩ no ahithũrĩtie atĩ mbanjeti-inĩ njerũ thirikari nĩ ĩthukĩire kĩgĩna kĩritũ rũhonge rwa ũrĩmi na makĩria ũheani wa bataraitha ya thogora ũrĩ thĩ. I implore upon all the young people of Kenya, let us take advantage of the many jobs that the president is going out of his way ya kutafutia sisi kama vijana. Na ukisikia iko kazi sio ya huyo mwingine, ni ya wewe ambayo unasikia. And you do not need any connection. Hauistahili ujue mtu yeyote. Ikiwekwa katika gazeti, wewe tuma makaratasi yako, wewe kama Mkenya, hiyo tu ndio qualification, unatosha upata hiyo kazi. Hawa wangwana wengi wangetaka watoto wao wasome, lakini kwa sababu mimi ni maskini na ninaelewa maneno ya kusoma. Unajua watu wanasema unajua huyu jamaa hakwenda shule hakufanya nini? Sio uongo sana. Na ndio ninaelewa ni lazima nisomeshe watoto wa maskini wasome. Tunakubaliana? Lakini sasa niko nafanya degree yangu, mtaongoja tu kidogo, mtaona maneno hapa mbele. Na hata hii watu wa Kiingereza mingi, hata nyinyi wanafunzi msome kwa bidii. Lakini sana sana mjifunze pia kufanya. Usiwe tu mtu wa kuongea tu Kiingereza. Ũyũ nĩ mũthenya wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio, Ndĩndĩ ambĩkĩte kambĩ yake mwena wa Rift Valley thutha wa kũnyitanĩra na aruna ake igongona-inĩ rĩa kũngania mbeca cia gwaka kanitha gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tarbo mũthenya wa Kiumia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.